Zientzia eta teknologian pentsatzen duzunean, nori imaginatzen duzu? Muchas veces no tienen referencias de mujeres en el ámbito científico o tecnológico. STEM Lab Bizkaian, zientzia eta teknologia leku oso desberdinetatik eraikitzen ari diren emakumeekin hitz egiten dugu. El mundo nano es como un mundo dentro de otro mundo. Beren bizitzatako ateak ireki dizkiguten emakumeak dira. Beren esperientziak kontatzen dizkigute, baina baita ere beren amets beteak. El hecho de que el Athletic ganara una Copa del Rey, estando yo trabajando en el Athletic, ha sido algo que es que no me hubiera imaginado en la vida. Ez dira lortu ezinezko erreferenteak. Zu eta ni bezalako emakumeak dira. Benetako ibilbideak dituztenak. El objetivo de este proyecto es ayudar a salvar vidas en los rescates de tráfico, mejorar la seguridad vial. Esperientziatik hitz egiten dutenak eta bidean ikasitakoa partekatzen dutenak. Vive el presente, disfruta y cuando acabes, pues a lo mejor has cambiado de opinión desde lo que pensabas en primero de carrera. Ahots bakoitzak ezinbesteko zerbait ekartzen du. Izan ere, talentua hor dago eta ezin dugu galdu. No queremos matemáticas para dentro, queremos matemáticas para afuera. Zientziak, teknologiak, matematikak edo ikerketak zure jakinmina pizten badute, hau da zure podcasta.